Ngai U Blei pi barok ki parlok ki bi jengah ngani kesngi ke mentah. Ngai U Blei pi ki ba sngap ngani ke kubor ke jong Blei ne goi ke por shui ke por. Bat ngangit skem ngani kesngi U Blei udon ni kubor ke ban kar khui pi lama ngani ke kubor ke bangan keren mentah. Jisu U pi ki parlok bi jengah. Jisu U pi compare pilong kumno pilak malong kibru kiba keren ben ya ke kerteng jong juskus pilak malong kita kibru kiba keren ben ya ke skri ke jong Blei pilak malong kita kibru kiba long persya ya ke kerteng jong juskus pilak malong kita kibru kiba penstom ben ya kita ke Kristen kiba isi ya Kristen kiba isi ya juskus. Let's say lagi pausin pilong kita gibru keren ben ya ke kerteng jong juskus bat pim sengau tenat ban sengau ban yok sengau ya ke kerteng ke jong juskus bat lese pilak malong kita gibru kiba di kiba bam kiba im kata ke jingim kiba auria kiba klim kiba kai kan thei lese pi sya pengop kiba poncaj ki kam sniu ki jong ke pyrthei re Jisu U ki perlok ki geja Jisu U Jisu U wan chini ka pyrthei ong ka kten jong Blei ya ka ban wat bat ya ka ban penim ya nga bat ya pi wan chini ka pyrthei ya ka ban wat ya ngai pi ya ba kum kita wat ya ngai pi bat ong tang ba un wat anre anda ula shem ya ngai pi un penim ya ngai pi ko mut un ai ya ka jingim ko ba thamai ha ga ya ka jingim ko yong jonga bat ka jong pi ong ka kten ka jong Blei ubala aiti ya ka manlong ya ka jing suspa ya baro Jisu uwan sedeka pyrthei uwat ya ngai pi bat u aiti halor ka ding phna namta jonga pat jong pi ya ka ban suspa ko ya ka ban siu ya ka tagaram ya ka ban siu ya ta ka kuna ka long ka pop ka bangi syate syakhum pilak malong kibru kiba kumno ki perlo kiba jenga pilak malong kita kibru kiba keren persya ya kerteng jong juskus pilak malong kita kibru kiba im kata ka jingim kiba kam kiba auria kata ka jingim kiba syate syakum hagi ba bonjaj rekan ma Jisu U pi ki perlo kiba jenga nalor jong ka ding phna Jisu ong mat yaki na bakim tip ya ka kiba kile let's say ngilale ya kita ngila keren ya kita kentien giba penmong let's say kibru kita kentien giba penmong mo rekan mau prog meja Jisu U pi Jisu U pi compare pilong giba kumno kibru kumangala laong ndok mentan ba lada pilong kita gibru giba keren ben ya kerteng terus giba sengau tenat giba lek persya giba ben kibru kiba keren ben ye kibru kiba isi ya Jesus Christ let's say pilong ta kibru kiba ngop hagi kam chaklia kiba bonjai Jisu U pi kiba don kam ngai pi ki prolog bi jenga kalong bangin wan Jesus Christ Jisu uwat yang ngai pi haduk menta bat ukwa yang ngai pi begin pediang yu de jingin kumbo ule yap nam ta jonga bat jong pi halor geding pna de jingin uyap nam ta ka pyrthei barok ka we nam ta kibru kiba ne ka pyrthei barok uyap daga jingit alor ke deng phna bat umi pat ha ke sing ke balai ya ka ban penkesan yanga bat ye pi ke banget hau wan ne ke si ke prog be jinga compare ke ba kumlo ke bru ke ba pilong wan ne ke si ong Jisu nga sngot hu na dan kami mi Jisu nga sngot hu nga syate syakho makini ke baro Jisu nga sngot hu menta milong tau bleu im u bleu bisya balak pan ai ke jingim go bymjukut yanga wan duai pro jinga wan ban ai ke jingim juskus pini i ya ke jingim go jong pi ke badap ke jingmen de ke jingsuk la da pi sngot hu bo Jisu U pi u yap de ke jingit nam ta jong pi bad umi pat ke sig balai la da pi sngot hu bo Jisu uwat pi haduk menta uwat pi dah kebab piok sengau, ya ke ketin ke jong Blei, dah kebab piok sengau, ya ke jingkot ke jong Juskus, dah kebab piok sengau,
ya ke kubur ke jong Blei, kemudian bau Jisu uat ipi dok mentah. Ladah gani kesih pi ong Jisu ngap pediang imi, kumutrai kumusemu janga, mat iki pop janga, sat janga, mat kita ke jing keren ben janga imi, mat kita ke jing bakala ke janga, nabanga keren de ke jing bom tip, nabanga penstom ben, ya ki briu ke jami, ki khon ke jami, de ke jing bom tip, ladah pi ong gani kesih mat janga. Jisu long baklo ki pelak bijanga ban mat ki pop ki jong pi ban pediang pi kumba pilong compare kumno pilong Jisu long baklo ban mat pi ban penimro yang ngap pi u Blei